non ki berta thepi berta ang ton pele ar chupanik sine Pinila Khaingor Chok Duar Bagri constituency ka palu dalam Merauke CS complex along or Duar Bagri APHRC jugiti matching P Padupon. Dadura sarsing tira ngarong asor rat hutakpen dolong kecikimpon. Bocah langsung long yut wing atom pentarang kaya main kang nipon. Piniarni kang sama berta than bang nilimen mirdan thang chupi to tangte non ki berta thepi berta ang ton pele ar chupanik sine La Khaingor Chok Duar Bagri constituency ka palu dalam Merauke CS complex along or Duar Bagri APHRC bituk hoi pen executive matching na mai P Padupon. Pini all Duar Bagri APHRC asong pen executive meeting ki doa long arsikjik pen kaching vai pon ke non ke bang MP election ki liga hut ki claim kiram ji aphansi chingwai pon la pen ke rat akimang hemprek ban pilong bek nang ji lasi rada tumta nang chirap chitu du nang ji la pen ke APHRC jonsi ke hailo lipute rada kisung tuwar melang ke lelia dim anta pali eji la pen ke isining du kalama bang ke BJP aracharia song ke rada phan ka chong thu ka chubai pen loksi dambam lo athema Duar Bagri dolamara along Dr. Numor Mumin ki bang hutsi klang daglo during along SOP dia Duar po thak pharang ke achum karju ahut ke thak tikang ke during arada phan Duar po thak ke ne chak che pusi kaning jitikang tangte MLA vote kili ka hut ko pisi kaning jelo during arada kisung ke Duar ke nang borai pipu kaning jitikang nang jike lasi rada chu munthi pa menon BJP arachari song ke ka chong thui lokpo lasi BJP penchi ora APHRC long bang laptha asat nang langtha nile chuma phan athemarat akar I hemprek lapen artikel 244A ke pachun pibekpo lapen tuwar melang semeli et pola ke chubai be lake APHRC asong lake hailo lipute lapen ke BJP sarkar ke atokano ke dokar biaphan ki dokistung chini ne latum kachini ke council tuwar lapen ifutana tuwar lapen CM bangla lapen guwahati anme kachini lasini litum kipu ahokma ahokhema lake atokano ke do akar bian nalitum methang atowar chilang dano lasi BJP sarkar ke alam pajumichot akam klem klilake klang daglo Duar Bagri pene version ku Karbiang lang TV9 News natum ladakla cultural complex long tini dolomara long bangso natum tingi do puthak he tini thanik ka oh nen tum pini lada dolomara cultural complex long KPTC zone extended meeting se padonen tu ate manon tu ring ko rai si ni tu mass joining do constituency tin pen asina to constituency tin lo kita meni tu ke patunan le pantila ko kewano na penke PS tin dak Duar Bagri do ko be PS ko ra ke thom do PS ko ra ke home kita meni tu gewang ji 2024 MP election mone na so election long ne tu ongtung abut pen ke chipai thegi panti ne tu pini chitan simum lo na pen na de ne tu pini ke chitong bangke ne tu Duar Bagri constituency committee lo na pen polling station doan president secretary na pen ke women a committee na pen ke youth committee ne tum jela pet pen sepini ne tu lada meeting king wa inglo ne tum kewangji election banke BJP pan prem long wek nang ko pen BJP tu ne ta kirem lo ke pacho rei pacho kai pen lo se non BJP tum ke kar bang long ara na pan ta me ka chong thui ke kar bang long ara chini lo na so po se ne tum EPHRC pen ke ahok pe opinion ni tum karpia anglong ara pan kita mi tum ahok atuar ti japon momna tempon momna na sini tum adong non ongdung EPHRC long na sipok rin tum ta ni tum Duar Bagri long do na sini La Khaingor Chok Duar Bagri constituency ka palu dathora sarsing tirang rong asor sarkar ke rap chulang prong presi rong sithur pak pen mithang kadam ke bang joy kinang jipura dolong chikim ponlo Lason si Pini Duar Bagri constituency ke palu dathora sarsing tirang arong asor sarkar phana ke rap chulang prong presi mithang kadam ke bang joy kinang jipu mathasi rong ara da tum thur pak pen dolong chikim ponlo
Nasi hadagara da cumalong perangke tum kahumri da mahodang chithanun ke nil tu maningkan wang talapuson si cekai pho dolong chot chitme chikim bomlo athe barla porlote diplu alang roi ke thitam pena jok bike chitame chipon unede te tilo pusi nang chithandun sinile tum cheka dolong chota chikim pon bom nang koklo puta hadagara tum penang chithandun la sinile tum da dhora diplu so rong bike ke do tum antang ka chirung kraisi kedam tang anta pusi chikim pon bom lo puta ninje pon Dolamara Town Committee Chairman Morsing Terang Lapen, Moyodar Lapen Aparta VDC Chairman Atum Tana Chirabdun Putana Chithandun Lassi, Hadagarada Chumalang le Tumpen, Akirap Kilongpon Apotalang le Tumapanta Churupon. Lapen Halapu SGB Penta non kedubom, Asorkar Mate, Karbiang Long Tegading at Tumapanta Chuning Riponchu, Nili Tumapan Prapjin Pen Dolonga Bang, Nang Pivek Tapusi, Chuning Ripon. Totang te Hadagarada Tumpen Perangkea Chino Nang Chithandun Alam Te Patakle, Arjupon Iksinang. Luar Baguri Pen Edwardson Crow, Karbiang Long TV9 News. Kumani la puson to nang kirap ma mat na tum sirung pen kado betong na tum iklem rong rat pen. La ni tum la tuar dang bang lang hi siksa kong masih ini tum la pu sirung sai sai si mane la bagi do tum ba cycle ki do tum pasita la da khator bang ke hano dang mati yo amasini tum la pu si klempon bang. Tang te na tum ke dam tang ningkan kri an ni puru ba dina kai te la puson na tum klempon bom lo ma. La son lo. Son si klempon bom lo. Klempon bom nang kok lo the tuar dang ma siksa dang mati yo nang kok gi posi. Jo klempon bom lo pusi. Tang te non ke bang yilang non dak do bom non Karbiang Long ke chari pon bom BJP sarkar non ki do bom lang. Aslang tum aphanang tum hin pen la puson na kisung pen ang pajok nangi putong nang tum puji ma mate ko pila. La lo ke the ding nam handa chuning ri bang ke nangra basanti pula hai manamat problem pe nangra basanti pula hai kisung ki boy ben taman tu binita ni tum la pusi si sak nang lo rang thelang pleng punon ta sak pe nya la tung nang tum ko an lo bat tum det pen la pen ka prek political leader dum ben ta pini nang chirap dum ma bat ki do tum da la pu ne pharo ni la song ni tum chirung pon hai la pen churo lo la chinghon dak ni tum mojada huriterang la pen town chairman la ben VDC chairman hamta la pusinang sirab dun la Kidam tang jakong poni phai krege thomarni butha langso yudwing kongchun bang chisong be pen pherangke amai kangni pon Kidam tang jakong poni phai krege thomarni ni jangkar biang long pager si butha langso along yudwing kongchun bang chisong be atom pen pherangke amai kangni pon bangso pherangke amai along kaning je pon ke butha langso along bang phoi pager si atom BJP along ka chepa ogdun ke ahogalam kali pusi chisong be alang lihin pen pachini pon La pen roda chumang hunang ne pusi alang lihin pen pachini pon la pen te nilitum APHR si atum ke kai case semi anso si APHR si kapang tang pon jia phansi kai case semi arjap chipji la pen roda chum sitame APHR si aphana ning chi thepi la pen puthot ke bang jia tum semi dupik lang pusi perang ke amai kani pon hut ning ji pon la pen lam kar semi chipi pon lo News Text Report Karbiang Long TV9 News Duk tum dolang po tum ta alang tum kosomson sinon grano long ke claim bom matel tum report de long la se ili la Karbiang Long east west la pen di mahasorat long ke do karbi do an la pen tribal aso do an tum han ili hin pen kapachini dam rang tum la pulo eli tum manghudu nang le la pen kewar tangalo ban chihum nang le la pen kang thok tang the tum chichu nang ne non alang itu son ke ewar tangalo bang sika chiku masono BJP ban sike wang tang der si uthon aku BJP ka chedam pulo te lake ewar tangalo bang ka chikum ka dilang la se alang itu la so ang pineke tangka poisa meklensi alang tum nil tumong tawang lo la dak tangka poisa chulong ne chichini lor mas aku uthon alang tum hadak chedam tulo la si la pusona bang putume khaya aki sungolong ka jap thege tumli la pen la tumke khaya phan ahutur mate ili tum Karbiang Long aphan ke mun sam ke wan thege tum la pen hempre ke hang long khachi don dun tum kali pusi ili hempre jongnam dak lo to jangte pini berta ki lan sikang ton pono domi thakme karam